Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal, moje ime je Vladimir, danas sam tu i sam, nema Nikole. Ljudi, danas ćemo igrati Free Fire kao što vidite. Danas ću da odigram 3 runde. Znači, ljudi pišite u komentare šta bi vi voljeli da snimate. Ja ću pozdraviti svakoga u klipu ko mi ostavi komentar. Čak ću i ostaviti srce na komentar. Slobodno pišite šta vi želite da snimate. Ako ne znate koja je aplikacija za snimanje, ta aplikacija je Mobizen ili Du Recorder. Kao što vidite, ja sad koristim Mobizen. Ljudi, danas igram sam, Nikola je odsutan. Me čini da je on rekao da imaju danas dodatnu iz matematike, pa je on otišao. Ja sam prva smjena. Tako da snimam negdje oko 2 sata, ne znam zašto sam ovako klipovi kasno. I šta je sad? Ljudi, ne znam šta je sad sa telefonom, samo je pocrnila slika i ulazi u igricu. Da li je moguće da ovako brzo ulazi u igricu, ljudi? Ljudi, možda će sljedeća epizoda biti Clash Royale, ali odlučite se, Free Fire, Minecraft ili Clash Royale. Ostavite subscribe, komentari, like, pretplatite se na kanal, pritisnite pored crvenog dugmeta zvonce ima, pritisnite da znate kad izlazi naš novi video. Ja iskačem, ali ne znam kud ovako rano. Aktivno nas je danas samo 48. Ljudi, u ovoj igrici je glupo samo što su oni uradili da oni sami otvaraju padobran. Ja bi negdje padobran otvorio već pred samo padanje kad bi krenuo padati. Znači, vidite ljudi, sami padobran otvore. Ja bi više volio kad to ne bi radili, ali nema veze, možda će popraviti taj glitch. Ljudi, izvinite ako čujete malo buku, to je moja mlađa sestra. Znate kako to već. Možda neko ima ili brat ili sestru pa zna kako je to. Ljudi, sad ćemo, ako neko nije igrao ovu igru, sad da mu objasnim. Znači ljudi, ovdje iskačete iz aviona, kao što ste vidjeli. Sad, foli u tome da ulazite po kućama i da tražite oružje i torbu ili tako nešto. Ruksak, armor, evo vidite, ja sam našao za SG Ammon nešto. Ne znam ni ja, ljudi. Znači, ovako po meni ova igrica meni zanimljiva. Sad ne znam da li je vama, ali meni jeste. Igrica je sila. Sad ću malo da potrčim da me ne bi ubilo ovdje. Odigrat ću 2-3 runde. I ne mogu vjerovati da već snimam samo 3 minute, meni sučem 8. Ne, ovdje se ubijaju između se. Tako da moram malo ovdje, požur. Ovdje ću sad naći negdje neko auto, vidjet ću ako ima neko. Da nađem auto. Ajde, kupi. To. Sad ću da nađem negdje auto, ako uspijem. Znači, ljudi, negdje ovdje lik u blizini. Ali ne znam gdje. Znači, negdje po kućama. Sigurno, ali ja to ne da pretresam. Pošto jako žurim. Da nađem auto da ne bi posle bilo. Ubili su me zbog auta, nisam našao. Ljudi, znači u ovoj igrici sila što se nalazi oružje, ali ne, u nešto sam ušao, ali ne znam what. To moram malo pomiriti kad uzmem pušku. Ajde, nešto, puška je 5,90. Sad ne znam. Ovdje moram malo potrčiti. Ajde, nemoj me. Zaliježem. Ljudi, u ovoj se igrici sila je grafika. Znači, sila su igricu sredili
Znači, ne može bolje. Ljudi. Penje su se stepence. E, ovo je dobro. To su napravili da se može ležeći pucati. I sve. I sila je zato što se može kriti. Bez da mi ko primijeti. Ljudi, ovo je sila. Ne, 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 ne. Ljudi, ja... Neće ovdje ima lik. Ajde, nemoj me zezat da ne može dalje. Liježi, liježi, liježi. To. Sad ću malo da pomirim. Iskreno ne znam gdje će. Gore ćemo ga negdje. Može. Sad. Hladno me vratilo. Špring, 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 špring. Liježi. Tu. Oho, tu ja vidim nešto. Level 2. Možda ćemo odigrat čak i jednu ovu. Ne, 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 kupi. Ljudi, malo me telefon očigledno zeza. Ako vi znate nešto što vi žele da snimamo, slobodno pišite. Ljudi, sad kreće zona, sad vidim gdje sam ja. Dobro, ja se ne bojim za zonu. I upravo mi mobitel. Ljudi, neko puca petarde oko nas. Ne, 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 gdje se čuje pucanje. Znači, ladno, negdje čujem pucanje. Eno ga nešto tamo vidim. Tamo nešto. Kaci ga. Molim te da bude level 3. Molim te da bude level 3. Ajde, znači. Da bude level 2, može i to. Ali, volio kad bio level 3. Level 2, ali dobro, nije loše. Šta ovo? What? Al mazl. Level 2, to mi ne treba, to već imam. Sad ne mogu to... ljudi, sad ja ne znam. Bio mi ovo se poživio kad ja skočio dolje. Ali bi... Ne znam. Ajde probam. Ne, 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 ne. Gdje mi sad bolje skočiti ispod knjige? Samo! Živi! I ovo se znači meni svaki dio XP-a. Znači na meni ovaj... Aj, level 3, loča ću uzeti. I level 2 ću uzeti. Wow, znači bolje stvar nismo mogli biti. Ljudi, do sad nemam nijen kill. Vamo ima negdje dron. Sad sam da ga okrenemo. Samo je negdje, ali gdje? Samo da mene ko ne okrene. Samo za... Ne, što to treba. Trči. Samo ljudi, auto da neđe. Eno ga. Please da ispravno. Znači, ne bude li ispravno. Naravno, šta sam ja očekivao? Da, Bog da. Sad sam se samo otkrio, pukao sam 7-8 metaka sam ispucao. Neću izaći iz zone. Ne, ja sam negdje sredno. Ne. Ljudi, laguje nešto jer sam ne znam što. Molim te da ne mre ovo auto izgleda. Neka auto ne mogu da vozim pošto... I kao da se izgorila ili nešto im se desilo pošto ovo kao početak rata nešto. Vezano za tu igru sad. Ne znam tačno. Izvinite ljudi, malo sam prehlađen. Ne znam stvarno šta mi je. Please, samo auto da nađem, znači to mi je najbitniji dio igrci. Znači, slobodno ostavite komentar, pozdravit ću nekoga u videu u kome bude najbolji komentar
na čijem komentar najviše bude lajkova, tako da... Puška, ne valja. Ne dam ja svoj snajper. Molim te, kaciga level 3. To! Level 3, ljudi, evo ga i kaciga je level 3. Znači, ljudi, full smo se skoro opremili. Ljudi, ja ne vidim nigde auto, niti ima gdje protivnika, niti šta. Stvarno ne znam ovo šta je. Znači, ljudi, daj, brate, kako nema nikakve akcije, ja bi želio pucati. Ja bi želio pucati ili neke akcije. Aj ljudi, vidimo se kad ja nađem kola. Pa, poz... Vratio sam se. Našao sam neko malo auto. Ljudi, bukvalno ne znam kako je vrsta auta, ali znam da sam ga bar našao. Znači, ljudi, nisam pješačio odavde, možda od ovog kombija, možda letio sam, ne ovo, ako bi našli motor ili kako bolje. Ljudi, vidite li vi šta ja vidim na planinu? Znači, igrica mi lagova. Molim te da ispravljam čip, znači, i ladno je čip goro. Bježi, ljudi, sad zona kreće, kao što vidite, i to u liniju, vidite. Ne, ubiće me. Ulazi u liniju. Hladno me je mogla zona ubiti. Ne. Ajmo. Ljudi, ja ovim stvar... Ne. Ja ljudi s ovim stvar ne znam upravljati. Evo ga lik. Please, nemoj me ubiti. Ne, nemoj me ubiti. Ja hoću... Ne! Ubio me lik. I ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, komentar, subscribe i pozdrav.